Beyond the streams, beyond the likes, there's a world of influencers and heroes. Get ready to rethink the game with the Game Changer Show. Kebetulan jarang iki iway bapak ikan ke show jungi mentah. They welcome sekarang ke Game Changer Show jungi. Dan mentah idan iway special guest iba pembiria, iba pensetunat, iba penderki ingi man kapor. Dan mentah hingga kuat berkat ini. Please welcome Good Freeman. Yeah, my name is Good Freeman. My name is Good Freeman. Yeah. Bakut. Yes, buddy. Welcome sekarang ke Game Changing Show jungi. Thank you so much. Thanks so much. Long nak kelanjam Tip top bindas on top of the wall. top of the wall. Long no office jungi. Ani, this is ni haji shan na do bang i ngala kwa pa banwan. They finally ngala I kumni this is long very interesting long ki pair ba ka long khamtam li banang ben dedicate back to games and gaming this is very impressive. Hindi tang gaming bakut. Han ta Tinggal gitu ki balik live broadcast ro. All those things. Kung kini badan mentah football, badan ke IKM. Baru hal ala balik. With live stream and everything. Penibah TV. Proper te. Proper baik kan long tu kan. So yes. Mood ki game broadcast kan. Mentah sekali kai related to games semua. Like you semua pang kini e-sport Ngayos ngohin na DJ Wanshan. Nafi pa yo semua film. Ngalong ngayos ngo ngalai ing lapej ru jing sya. Di teman re ngam padala tan bangan yo lut ya ka jingmut ban yo lut ya ka industry te kalong kumnu bat ki we. Bila ke game try fitip api. Ajai Related to ajai counter strike. kita. Porunsyah gitu. And Need for Speed. Road Rush. Rush. Of course. Rush te Rush mulu. obviously mah. Rush. Tapi mentali kila ami game li kila hampir game mentah. Ngai kan nyamar bang i ki kita ni bahi yang jangan kita ki perlok ki ba ladan be full time to gaming kidan Kidan? ki full time to gaming te nasyallong yu kidan ki kini ki khot kini ki game developer ki ba ngatip ti kidan ki ba le graphics ne ki VFX something with gaming and all that Related to gaming. related to gaming te kidan hi katukan ni tamang ngatip ba ka gaming industry it's like it's a big thing right now. Big, very Te big. ngatip shutip ngala pa bakla tamang shutip baka don katuka World Cup jong ka gaming balong po e-sports. Saudi Arabia man hakani na Saudi baklande. Yes, ti tamalong ngam follow adu kata tamalong ngatip hi ki you know ki bajah nang tay tenre kahadu mangandalin ya kahi ngandal gitu-gitu te ngam da kamne kan Pajulia kai dai. pajulera. Ingin sa IP gue game lah kai mentah. Ana Siap pasang gitu lah kata. gede game tabrio ne game Gua betul slap game betul. kamsuk lah. They slap IP betul job try. Job mah. Tarai ini kami bro mengiem tak kenal. Pisi tak size bro. Lawan dai kata ru. I'm ready. Ngan su IP ngan su batai IP ke mah. Tip gaming hanya po India. Ka tournament kalaban po de keluar keluar lai keluar. Kayak bisa. Kepisah. Long ka Price you. pool. Price pool kata dari bagi dia kai kemau tu BGMI tu. Ha, Mentah ha, kat BGMI men suara dari PUBG. Hai. Hadu kata ko poi. Hana. Hadu kata ko poi. Tiki berjob ni kong ai kidang yo bet tiki kata lak. Teka jingsiu jong kiru perhat jingsiu jong kiru. Ani kidang poi try kat ki laki lak mai siu benai. Siu tulap bet. Ta dan kucing ni PI kucing ni benda kayak game. Mud hang ni. Mud belek kan. Tadi Sibuk when kucing buat. practice no jai. Hana sih aduh kata sih. Kon. Hadu kata kan kelong. Intip dah. Em no nga shooting ba kidan ki price pool dan ki you hala lagi job. Katu mo menakan ni balong hapo lariti na makalani. Ki price pool katu kapoy kanum to. Tu silak tam. Silak tam. Price pool kat tu handre suka jing investment kibai perhat. And then kani kan kawai ba ko akar ngai feel di baki involve lang sa government ka ya. Kembasa kan maruki muna tabi liak kah ni deki lak tabi liak kah tak register kidan bamiyo men register ke tournament ro
Marbala buon pelan. Mla suban simber ohat dia. Te menta dan ka plan menta gidan pelik so kawai berit belong local hang ni sha. Te dun tu gin target so non east kan kawai. Nice. Kamu kani ba phile menta kalong ba. Phinle umi taki jat game. Jan game. Taki Menta competition. kim BGMI gidan Free Fire dan football ru. Te kita concentrate gidan menta. Buon ki game tu te. Root rush. Menta. Ya pin kon rush. Pin join. Rush. Super Mario yang hati try kamu. Kami buat tu. Hebrio. Try gibri ko ai try kahit fi kan sha. Like put. Like put na. Kaliu na gibri kam. Kahit fi kan no aku no like put. Teman-teman kita dia kam bangarit brio am. Tak guys ko atip kahit siya kan na try. 5. Last mga Thau. sama mga thau ni kapoin riu la mamta kala kamiar na niya. Nga try vi just kan kaida nga try la kumno tani riu minus pra Andrew Manis pra. try 5.2 I mean 5.2 try 5.2 5.3 la 5.3 ngampay la try 5.2 try nên em thấy em còn subu safe spot em khang ba ki brokhaj kinum long surprise dai ngan bu betang ko ke number light put de pilala ban tikna khang banong ari namun light put ma fi kani ma Te kidan kini ba kili phima nam naki supporters yung fi. Different ka life yung fi normal life and this content creating life te kalau ngom na try. Ka life yung fi. te kalau kumju isla Kaju ngam so fera so per. tanggawi ke ban compare ni na basna content nem kristang lesna content kiti comedy ads bagi bahaban da ak bahaban da you te ngatry kayu ka pair te otherwise banong bakan pair do kata-kata baka ka bapani video di da kumway ba live do kumway kamna don em kata nomor ba ngali content ru nomor ba bun kay ka bangali hajingim ka banga ngali ang sukwa ban record ti kamna de bangali content nomor bang kwasna content bangan persyang ban penmi nala di bakadan kasap ban sna content kali ban record be ka live jong lajong that's it so kay baja screen ay baja perthai ka long kumju Ban. kamda dan jing Pair kan kinaro. pair fi kanu Balance bit dai. ti shulong no stang bangam timsi dari timsi em try lami lang try timsi abo real life bro abo screen bro otherwise kuma makran kumni kalau Kita bapni content makam timsi ngataki kami attention ma ta. Tenam dai try. of People course try ki stana mencepet itu ma. em the song tong pi nga ni we le pia shirum sheneng le pia dia keren ni aki beliau ya kam tu pinum page ki sin timsi film page ki Lapai no. Betul? Lapai. Tak ada ketujing tim si kebeningkong kade ketujing long that male alpha type of ego kwan peni kebalong ba ngau benut ngau benang ba yulut ti tak ada ki kwa your attention Your attention. te kebar par kelong man peni tu kujing long dominant jong pi halor jong nur jong no te kalong nong kalong toxic ba lipi kan social media kan jale gitu nomor ba khamtam ni mentang nak shikran ba idan wi perlok na kan yung bakan generation mentali leyam Ade. kalong cool ba bingin keren ki kum tadi ban kas te nomor ba kum da kan kum nong ki effort berkiwe hamal we bi kentien bi keren kalalong bi kum ga kentien ka ba lalong no kumangia keren Kerkai no kan. kai gen lalong no te maybe it sounds cool to everyone but doesn't sound cool to me nomor ba pilap no nga conservative pilap no nga bangal kim jumuch berkhat and all that I'll keep my principles to myself maybe if you don't like it be my guest tama kanumi kawir kentin ba ngan keren naksentur janga lakalong habayat bayeng na je personal life na even what hapo content tu kan Kani ka generation mental laper ba ma. Especially like very danger na mata kini ki samla itu. Tumalong kum dai it's labanong it's a change in trend, change in lifestyle, change in perspective mo kajing kalalo hibabon kiliang kerkom keren jongi ka pair bak lebak na kajing keren joki
jong ki kmi kpa jongi na krom kren jong ki me pa ye jongi makiru ka pher ba na jing kren kumta ken way hidden way from music to lifestyle to fashion to language to everything kadon ki jing kala na ko generation ko na ko pateng ko way tingi ro hangni ngi don ta transition ban transit sa ta malong kerkom transit menta ka ilong long kasu ilong kami song tanate kalong suam kalong hurtful ban khen ki ki sentiments jong ki brio kan kam tam le da jing don ki technology social media and all that ka way ka Ada influence pe na ka po social media ba mo. ta de dikna Kadai na try nga am kani kadai di after lockdown ta long ki kam active ba social media hang ni kan. ka way kadi kitu ka ki khot itu whatever you call the Gen Z lingo ne the whatever lingo badan mo to ka kten ka thle bingi kren te khalish can also be one of them kabangi ngi kren bangi khle phareng ko khle nga pi ni satu kadi pure khalish ne ngam tep teman re ka ta jing penan kam kten khasi bad english bangi penmi da khalish te le se kani di kawai ni kita ki lingo bangi ngi penan kam ta ka ba long trending hakani ka juk ka ya ba menta tin re ka kadon met ka jing pair na kawai ka pateng kawai tin re ka hadu ka nu pat kala ban build up the society manong no bakan thau thmai ka perkhat perdan te ngam tip hatu kan la long nem kum ta kai Kadai. Sejar pe menta ngai tiang nomor ba kidon badan khulung hayeng tur teng teng shit kap husiar ben pedi long ben pedi than mobile pedi rum tu mar ngalai ka you pafi ba kun pi bala don khuna thai pistu donas Sejar kamdei ka besok nomor ba ngalai ti khun ubalong ulong very social no ulong ukren uparya breu am teng de i nga ba mangla ngabat kamera mangring video le jong am tang sli la bat kamera ula on shem lot kini ula bat lang la le lang pun ni teng ngam jio ban ring video hayeng de tanah kadau jong te mar ula pni ma sisin la shi ula kwa ting la ai to ula bat la lik kren ye ka ula mare se em te bakut to video ngam kwa man penmi nomor ba udan lang mo em tinggal le ban kiar te ban le kita te tenre kala ka dai ka phone ni tingim ju ai hiru te hakikap ibang iPhone yu kadai tang hapor ba kaps nyu ba thaj ba un ki em kemut ula tip bet ke favorite shoe jungu ne ban peni ya ka truk ban peni ya ka JCB em kemut de be hapor ba kaps nyu okay yo kemut kaps nyu sisin chibnai yu em kemut tang sisin chibnai de un yo phone nga ban iPhone dai ya kemut katu kemut itu jingpej rang ki ba lalong 1 minute di ba kaps nyu kanu ya simpor em te harin ladem nam tu long labiang mohon labiang ada te long mo uru utep ba ngi bangi control de tama kamni tang kataru la de belong lesi mo no jinglong khna la le i kum tu la de i lesi ngi bi penan kam phone un kwa be mo un de la do i ngi penan kam phone un ship un phabu ipi ba ngi nga di ben le kai badu lani lada ngale bomio sngo ngadang bun kam teng teng la poisi yang dan hiam ki kam ki jam ium tu nei undla ong na ngamio sngo di usimun kawang ka phone ru takadaw nga to ka phone jang ani ngabu do kham sedung nomor yo ite tamalong kata di junglong nomor ba utip ya value jong phone utip ba kadan da kapor te kasi sali de por kam nangi kimi kpali yam umju expect hiru bani phone menuru te lesi lengim dan mi hayeng yo kipeni da kumwe ka pher tam hande rangi dan mi hayeng hi umju kwa hiru ga phone te long tama hak jaka jo phone pa ngi peni de ki kot te shaban bun phia udi ban yo puli kot mare ki unwa ka kot mantabla dan paralem un le bisi para un bu be ka kot kum tu pi para la kum tu la thia tu lo hab thia kan idang sau banai mo uhi ba peni tu khana kot di para udang lais na menta un batai lo nang hiti ban puli ABC ban nang la no to un puli kum tu un pin ko ngo ula tip tin ula tip archis ula tip ki ki gitu ki jong napo tingkel ki dan ki karakter se no tu tim
nang ta ulatip jong ki cars ki kot nomor long ki debit ki kot mi ai kom tu te nang ta Bible story be ki bale am te komot de ki tu hi wi le bai tu khana ya ki you kan di para that's how at least long ula te ban num kwa phone kan long no ก็บ่พี่องพี่แมนงอ่ะบ่พี่องพี่กนี่ก็ฟูนจะพี่ชุดแลบล็อกได้ใช่ละมันบีทพี่วันเดย์ maybe like one day mentah unbit la de mga pelat video ni unbit ni at 3 years and he'll become I think the youngest vlogger hang ni la de mga pelat kan you'll be surprised lah ngapni video you'll be surprised takut ni mah nomor ba tip dan ni ma phone tama si sin la ni em si sini bala ye uni mga ring video ni melawan pelok bro abutพี่ ban unang ru ban keren หลายโซนพี่ไง unang ru ban keren em ban ma ngatai libio sengo em te ban pen I la pitu papa la itu la nang pen I kum tu tama kita long ngi subu for tang nam ta family kan long no kenre ule ite kita berkha te la de pen mi tama long ngakwa pat bu un sung thu shati suki la de un la ham he khaniat ban te bi ola shine na poy tang sandus nem yo ule ranyo pa su pen mi syakmat ye yo kai bengi pen mi mentai sung le ranyo beli pa pi pen mi bor banga ngapat te bi ye pat su thu sung ele banda and plus kawe maybe ngskwa ban ong ru ye ki perlok ni bepen kini ki khna ki khlung khna kham tam ki banadu badang kha hadu mandala kham he khanian kadan kani kajing tip desi no kenja information ba ka yu ka ba hadir mangala ikran mi ka tu kani perlok ba lapru ki jing sha kalong ba ki khlung khna ki ba long exposed to social media ne hakapor badang khna bhan ne kinda li skulam they are prone to bullying bikin sa bully haki peers ki jong kite haki para khna school jong ki nomor ba kadan mi tu sense of jing bishni jing no bisu am ba page ba mi video mo man kasngi no that kadang ni katu kajing long te banong ba kiwi prakhna em kin dom kin khlut ya ul ni ya ka nomor ba baki kilami video mo man kapor ba kaperthei kala I thulut and all that they'll be like hatu klem da ring video hatu mila ne malong popular pring jongi and all that so I'm not putting thoughts more in people's head teman repat kadepat kabala banja te nomor ba kila don ki cases ki balong kumta which is very disturbing ka tieng ru haju kopor kasir te bat ngam kwa ba khun jonga lani ki khun jonga can fall prey to all those things can ngat hakum gitu kijat apot am nomor ba kan sabu jing ba yang kimi kipate nomor ladi baja kum tu kinle kum no lagi syak beli tang nak daw bagi kimi hapo ki video hapo ki yun ni nginne kum nginum lale will be helpless habakut di lalong no sleep ha school sa Bangalore te katalit ka nangi susu banjangan kimi kipa bagi kwayam telong kam healthy te te takadaw ngile bar katla kadiyay nga juong kimi kipa babon ba please yadai ki khon jong phina ka phone yadai ki khon jong phina social media te katla kadiyay ke ka ba Facebook WhatsApp status ikata kaya la ka jong tenre ka ba fni be ye ba un page u pa ba te yele ban kham kyar ke hab ai lat be hadu do la su thu hi do kwa upload hi kwa snai ka long tai dai le hi ka do man ka long ta dai dia kidi fan question mang boy phi yang ngani so ko wi ru ma ke kata ka one thing em ba fi regret ba fi kwa ban let yang support ka pas yung fi ba fin fix ban fix bangan fix would be it would be invest kabalong more meaningful like stock marketing bitcoin trading invest in a sense invest yaladi invest ya kapor ya kabor but kiwi I have invested a lot of my time hakai kabalong fruitful bakabalong resourceful mo tenre ngasngo ba
had I invested more time hakanu makanu ke jaka kanu makanu ke skill ka baki day ngasngo ba things would have been different but kawin kita day ban invest sila day academic bon ba man syam por banali kelas ngam judan na kelas ngili syong kelas tamu shi kendu dus ting syong kelas la ipad im tu te ngasngo ba larda bangi syong hapo kelas ni kambun spor kan mut ngap syong ba hapo kelas hadu janmit hadu menakut lut mendon beri syu ha kelas ni ngatrai menta ngatrai kabun ba ka opportunities mga ngala bande te te nomor ba ngamong ba ngadi beri ba start banang batip na bookworm bagi mangam de uta tinrei ngasngo pat ba larda bangi don hapo academic ni hapo ka school ni ki institution ka college ni university sibun maki ki befila ban learn te nakadao man tay para hadu ngong be nalu bilang school ngong ma what you miss out the opportunities be pidan sa hapo school ni college pidan NCC join the pidan kinja youth club youth group join the pikwa ban join kanu join be even if there's a students body le pisngo ba pidan ka calling within join students body go ahead do it normally nga realize kani confidence ka build nga kani mga build let's say manong this little small confidence mga build ilali mandan ni kani tang nakadaos ka social media te tamari ngasngo ba I could have gathered more ngalala ban yo hambun susu kita confidence kita kom perkhat perdang ba compare ni jin ba ngandala le lani ne bun sngi ni bun por haki you kan haka ki institute ki jonga mga lek kan te bat nga iru ye ki khna school khna college ki ba penut por bun ha school ki activities ki school ki college jung ki ndai ki khamla te ban yu ban smuthu kham shai kham bhai ki brio ki suthu kham shai kham bhai ko pertheiru example kade por banga ganali school sa hostel men chwa tang na kada bingi sa hostel na mangi syong mes hostel bi 24/7 nem ka develop te ka kom perkhat perdanjing ka kham perte so I feel like this is something ka bangi ngila bande which I felt I should have invested more. In my school days in my college days but we can Dementa fidan you like for this upcoming future upcoming future what kada you basically Hagaway ba family ne everything upcoming future jeng figure long upcoming future di kalong ba man peni school no yung kon okay nang ta man penhe pensan ni ki kon nang ta bikin ya pas matric bikin penlik kelas kamda yeah so I've reached a point ban ong ma ngomongnya bang ngamdan you show banong ban bam tip show bam nang show banong ban let say bam nang direction show teman ri pan it's just that ya kani ke jingem ya kani ke benta jog jingem magadan menta nga sngo ba I'm just starting fresh again nda ka bang sedang ban yu i ki khon yu jonga starting fresh starting fresh te ngamar ba hapor ba ki kimpat don ki khon tingnan la banong I am career oriented I want to do this I want to do that but ki babun ba ki mo sisin la yo khon ni kadon bi ketu ba of course kam na de kata tang ban balik penit school pen pas matric penit kelas career penit tho anan yok si wala kam na de kata tenre ka kalong par belong ba ka purpose jong pi kala compare te jo ham ka purpose kala compare kamut ula poin uput ba ki khun ki kham long kordom ba ni ka career jo ham long kala long kham hadin gen ka career te of course kay bangadan hapo future kalong bang kwa ban build a community of content creators ngakwa ban raise up creators ki ban mi nang ni ki ba ngila ban guide ki ba don ne ka jing kwa ka jing trang ma ki bam la ban le bam nang ban sedang ne ngikwa ban guide ko me kita ngikwa ban kentiu ya ka economy ka ban ai ya ka kam ka jam ki babun ki para samla ki khna samla bat ki we ngikwa ban pen bhai ke education system ha ki ba kirkom ki ba pher bat ki babun ki we tam rei pat kam kita ki jing tre kam ki ba bhe ki ba khrau ki ba ngi num la ban le ngang num la ban le ti ka den rei collectively ya ka benta ka ba ngi le in lok ta si benta tang khndiat tin rei more than doing something for the community
is contributing to it. Ti kam dia bangi ngin le bakan don ke jengkela ti ngin contribute pat sa ke jengkela ti kata hi bang kwa kan. Cái funny jong people ayo ba ka way na actually funny comments yung fi try. Funny comments. Funny comments. Ano hibon pala na mga amkan mouse show. Which one is the recent one nga try? Oh, yes, the most funny comment mo. Kaya ngayo. Gani. Hapor mga video bat ukon. Mga peniem ngong ba pitch ni. Ukon jo nga ti udang kumta kay udang red ngamlong ban peni pi and all that them ba kamlong healthy ban peni kum tu bingi keren ba pi mane ba mlong ban peni hapo camera tip idan di comment na. Dia nga oh yes nga peni create ka blur jung kon tama nga blur. Ma nga blur bro arngot hiru ikon nga thum lang di bered ru tama nga blur lang. Miu I hiragi kay ru jing sya. Ti dan buan comment na. Balay me blur ye ka dur kon ki jong me. Balay mem de ne ukpa jong ki kon. Meeting yo ba yo I ukpa shisane jong me. Oh di. Kum ka taru dan na berkati. Yo na yun. It beats me. Ano nong yun siya shirki. No, I mean, long tatakadahati usong ay vi. Gibe ganto ani. Kini ay jing ganto. Iman dem la de ba don ka start up ganto ani. Ni kini la kala millionaire videos. La kala millionaire gini. Kata mdi shoot tang bayo mil. Dadi badan nili kum kani ka program na prime mem ka ba ailat kinong ganto ani. Ban start up try la ilam na shu banai la. Milam shoot ang sabar. Kiri la siya na ni ba par pertai. Sayang na jrong bras ganto ek pertai. Ko nek pertai de berlong bloom. Dai berlong blue. Dai berlong sound. Yo na yun ganto mo. Best pan. It makes content interesting, bro. Nani ay sir khiap lero ka. Jong kut long na ko way. Cũng nói may pai may embur po san kier. Tom ta. Tengah pet dan reply. Ngapet reply am Hasan kier tre yung diam ta. Atu kata. Nasa lingo siya makun egi yo ani asa haru kan ni. Comment mo. Ba. Takadaw nga ngay ting nga sulong. Nga sulong. Tama ngapat. I take it as a blessing. Mo. Nomor ba kidan ili ki baju ang na ba pimdai ban ai attention di ki comment ki negative comment ba pin na content na lor ki negative comments ye. Ting song ya ki ba syukran na jangan ting song ha ta. Ni ki ba keren na janem mo. Dus ketu di content dia nga. Kat nang keren kentho makiem nga yos na content nento. Ting bring it on. I see di content jong pi. Kan nang ai gitu ki negative comment jong pi nei. Kan yos na content mga. Ong kum ni ngala nang yos na content na mila jong. Your view kumoong katin pareng. When life gives you lemon, you make lemonade. Te larde ba pi sa kawang sojo. Pi na sojo. Ano kum dahal na. Te larde ki kawang mau ye pi na mau kendon kumanong no. Te dak balik akum ta kemun syong no ya ki jingkit tho jong ki babun la de ki pe ni video ru le ki jingkit tho jong ki babun jong ki porlok jong ini bikin tho. It's okay. Larang ay kenu markhamat la no hard feelings. Di syong lang kumni rong to kentho si markhamat le you. I have ngamdan ni ite. Tama tangdan ni ka bang kwa nong ki kalong ba katu jing tho jong pi nei lani spare jing tho jong pi. Tama kan nang kentho pi kata nang las na pisa mga. Nomor mga anak na content di segitu. Ti kan nang na content nga nang yo pisa. Ti lada pi kwa nga mga numkiw ni. Like comment. I mean, leave, spare your negative comments. Kan nang ay negative comments jong pi kata nang kiw bakod. Nang kiw ba ni nang yo di jakas kiskit. Ay, bro. Ay lang si bro yang ating deng. That is comment section. It comes with the package. Tebak kun. Yes. Ikran tay comments nai. Tiba sya si yang ai pi babahar bun babahar pa tu pi. Yes. I mean I'm shout out di bro kay. Pitim ne ngadagkan mau sa kaway comment ne do mentani hapor mangadang sedang. Yang YouTube channel. Yong ita ikong. Kamau sa ata yong ba? Ikran sibun ba ki tama yung sunsnem menchwa kama to comment. Yung ba, you will become one of a brightest star. Nga kamao sa ay kata, man nga yu di nga yu video ban upload video ni bande video nga kamao bi tay kintin
ba long ya kata ka jeng yo i jong kibreu te jeng i jong kibreu ba yes I don't want to be a star celebrity. It's like a star banong ban to guide the way te for somebody mangala ban nilam lenti yano kumao ngaktin uklor ban nam lenti lesing ini tang ki klor ki ba sakmat ki bon ba te lada ngala ban long lem kum tang iwi klor ba tang lu malaru ngatrai anin I mean kan jenjar pa nga ban pos du tau upot tamande tang kata ko comment them that one positive comment day is something ba that I hold on to my life day hadu mentayam ba man bang penmi i video bet ki bayam ngajukan mau ba kita kenang ba kapenong ru inga ban long grounded kapenong ru inga ban long m this is not the end but nga hampat la ban achieve shibun ki I'm not successful yet ngampat poi ki chiru komod I'm still there I'm something I'm still in the making I'm still in the process but thank you lada people ini video mantip ti kong dan si menta if you're watching this video shout out to you thank you so much but thank you positive comments ru bar khoi kublai shibun perlok ki jing kerjaan zopi so ya ini pek kai tai comment Sophie ay oh bro cái bây qua bro mi nhiều bakun sa bakun kum non te pi ani film dan snyu ni pi mi snyu sendan but aji show snyu dan hi nado to kapor si kalau ni so my snyu history to ni thona pik snyu history jang ma uni snyu jang ani ulong kum ni no man shwa the only difference lani tangkawai ke balap ke penikop selani adi nomor he selang balat so hairline jang adi upois dus ni sejarong te nadu musa dang red ngalong mi kum umira nadu musa umira ngalong mi kum ni te an ngastang snyu nadu musa dang red dan kibre kim jutre ban kap snyu yang nomor ma ustang lo snyu ke bakla be ban kap snyu te ki kap dan ki banang ban kap te nadu mengasong kelas 9 kelas 10 shenengam ngasaji ngasai kapselan benyo nomor mengataj ban kibab usyu bola sedang yu sudah nomor musa ustem musyu ustem ulong sarang de ulong masuk so long sarang untuk dari sengili yang pernah long kesiar untuk dia te ustang bagai ne usnyo dasar mundur ne de ngasif tama ngakenau sa apa dem kini ki hairline ni basa pausa ni hairline ni dihapor ngasong kelas 7 kelas 7 kelas ini kami ke film Wastaf jongu sanjidat kubat ke gan ngum tu kan phong kurta tan snyu sedien tu ulong pantong ni snyu kum tu de ulong ngum gila ikan pula tu sanjidat chef tu ngale ya stalun na mo posing sa hostel tu ko poram ngala posing li pakap snyu kan li pakap snyu siang basan poi tu stalun ngong ti ulan la khru dem itu bi aisa karo ni lo aisa karo tu mo tu kan madang no snyu lung classic 70 dang lung ma di snyu ukrut ben baro hajem nalu kata por kami shoes na kadao ki salong salan na ni ti takamong ki class salan on purpose ken along no mdei ba class salan bahab class salan on purpose ti hadin bang ala khap salan ba hadin ula salan be ti tamalong ladak isnyu hadu mutan isnyu sapopus nyu na ti tamalong hakni kapor kana kapselan ken nadu class 10 11 onwards hadu bangali masters nganang khap kom ni be ngamju isnyu ti ngai isnyu biang 2018 19 apai do ni ti nga khap no menakani kelas nang i biang ti tenglah khap no kumdas but this is the way I am nadu musam jadi pi lek kai football kan kum kati selang kam lat rah gol ta ada pertar betai lek bol sen hadu tong connect don't mare rem ti player man ti thawa selang kran kan ye itu nang comment tarang song ibi high level bro ini ti ultra ben anyway future man 3G yeah of course Udi 2.0 of course 2.0 at ngan kwa abun so begini pass this is nice best kabas ani season pongam pida sumulong agra sukop man kamni ka man it's that luxury feeling de ta but it's handmade
Itu kan kedalong kersungu Oh kan di han. handmade kini hand woven. Ti kadai deki nyang rendia. Apa? Gini pet gini ki meme say. Kenapa? Besar ni kau dok. Tapi ini ki meme sang pima. Ada video. Hey, kalau makan belum dry sama. Ini good. Hey. Kadai dia penting itu. Ketu di belibam kick hapo. Kan ni kan. You all Kau say. tu bam pimtan bisa. Kau dah tu tutup top. Yes. Bayo bam free ti robek. Bam bang ru dadai betit di lebeng. Lah sia keren ni ke brio. Biangi kami konten peni biang gitu dia peni biang tu dia. Kita nem kini kena ni kini kena kas 12. Last mo. Kini ka last you jongki last event jongki. Hapo pain mau nem kini kena kas 12 hadin jong kani event markidon carnival tang sisen nem. And bapli ki shet bro shimet. Bro shimet lu prabaje min step kitia. Nang ta next day ki wan bande hang ni. An pimut ngangan bam Kalau kata ni, udah di basiu sulong babi macam siu tam kan. Jadi siu imagine utu beki dia prabu tinggal bang ma. Bang. Dia ngatiang perbang gitu bro jam tu. Nomor something beki persang lalu dia deh. Di ini bang bayo. Hilai lang itu ru. Videos kemari. Hilai. Komen hilai. Nganam hilai. Dari film penban ba. Ini sekian kali. Tak biang ni. Mesti saya ni kami bayo bam free mo. Man kapor dari beli bam kum tu. Katu ka jaket mana tu bayo free. Teni kesimam ni kami bayo free. Kini ban kersan yaki perlok ki entrepreneurs ki ba duna ki badang sedang. Ki henry yaki bala biang ka kamai keji. Di ban pa. Code Freeman in meme mode. तू चुप हाँ बोल क्या बोली आधे घंटे से घूम रहे हैं बताना क्या हुआ बात क्या हुई बताना उसने काउंटर पे अपना नाम बोला नाम क्या उसका हाँ क्या बात Betul kau eh. Tidak keren sepanjang tu. Siap betul. चोरी करने के लिए है कि आराम करने के लिए है? काम चोर लोगे अरे जिस दरवाजे से तू आया ना वो दरवाजा लाख है, हम बाहर नहीं जा सकते। David puk ni kan keren jing le rai One eternity later. कौन है आप टीले वाले मंदिर का छोटा पंडित तो क्या करूं मैं Pecu aku, pecu. क्या हुआ कुछ मुंह में घुसेड़ा उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर Asyik. Yang ini sih. Mas pelo menos ele podia assistir uma de suas coisas preferidas. क्या करा रहे तुम लोग यार? क्या बात है श्याम सेठ आज ये हेलमेट पहन लो साला किसको बोलता है तू? बाबू भैया मेरे को बोला वो मेरे को बोला तेरे को बोला मेरे को बोला साला बोलेगा नहीं साला। चलो बोल साला नहीं बोलेगा। Kan ni. Oh, religious. Lu apa lagi ngap tu berkir? A few moments later. मारो छाती फोड़ रे। भैया तुम ठीक हो मारो साले का खोपड़ी तोड़। Ikan dia. Kan ni cari ni. Gila siapa? Harang ke jauh.
Isa kerbiak long. Ni tanya nih betriam. Kini kalau di kamjong di Jawan San. Ada tip tikena. Ada tip tikena. Syatay play. Danang kita mani silent berokat ki video legend nice work. Bahasa Yang video waktu. yang dia benahi dia tap nang aru apa. Pen viral sih. Kawai te kadon ka ni ka gaming kan. Tekan ni tangi bak pi game bat pi. Gaming with bakut. Hala, ni Yes. amnang le game tapi ni Ya, yang pedi mentai pi. for real sih sah. Yes. Mana? Ha, kalau meli te ke game am batai pi ma. Kumpi ke bong wan chan ma fi travel aim tu. Te kalau kin pini jakai fi random jakai te fi ben tip kan hai kan. Oh yes, all. Te itu. Long GPS pi long tu te. Okay. Biar Okay, tah, biang. Tah. Inside fi ben select mah. Tah. Adi, ngamdi beri besang tu mah. Okay tah, I'll try my best. Okay. Hey, hantai. Tah, ciao. Let's do this. Siap choose long siap guess which kini dah first round one. First round. Hey, gini pimu benong mengkeli. Bila kan choose any pick which country. Kau ini gini. Kamu nampak cuma. Okay. Bila kan zoom ini ke map. Bila kan klik map le. Di Google Map ini. Okay. Tah. All right. Bila kan choose tu. Shang. Cash cloud. Oh, Chanel. Itu mentan. Oh, okay. Hot again. Kanin deh. Kedai France. This is France. Correct. Bro. Oh, tak. Continue. Okay. All right. Thailand, Grenada, British Virgin, Northern Mauritius ni. Mauritania, Indonesia. This is Thailand. Thailand. Tapi Thailand kemudian di Indonesia. Tapi it looks to me like this. Sama ada pihak ke komlong ke plane. Thailand kelapan hub. Okay. Kelapan rung senong ru. Ngelak siapa ni na? Kani ngikop Thailand ngangal I'll just take a wild guess ma. Oh, asa sang lagi bro. Asa kan dah keren cuy tigi bro. Ikan ketian ni up. Lagi keren senong bro itu. Okay, done mod. Thailand. Asa. This is Indonesia. I'll give it Indonesia. Wrong! The country is Thailand! No! Holy! How do they hear? This one is okay, looks familiar. This one looks familiar. Apanya? Ini kan deh England gini. It should be England. To me. It looks like England to me. Looks like England to me. Yung kanang nganang la ni bande le. Nama padan opening tu dah view deh. Timing anytime. Oh, timing rum le di ki bri ngot ki yum le. Dan opening mat pin long tang. Constant. About 60 second plan guess. Oh, entah. Dah ulok tang 15 second.
Làm guess. Chúng ta đang guess là base là mi mam. This is Germany. This is Germany. Germany. But where exactly is this one Germany? Okay, let's keep it in Germany. Mending tu bro. Can they somewhere in Germany? Warsaw, Poland, Berlin. Let's keep it somewhere in Berlin. Dah, tips tu. Oh, di bro, kena 41 kilometers. Tebak kun, lawan tu game tan. Ngasutrim geografi ya. Ngalong impress sila di at least ki direction jong first game dengan nang sungu huriurai tama hadian ngasungu ma at least use common sense umut imat dan kam himat bangan ngadon stop ban late travel na plilat bling and late travel biak Bas day. that's Ka compare ka sure day. Wiki sure. this is nice Nice. Come improve ik ni anda. nice So nice. Okay, last question ma. okay Kau ka message na mataki supporters yung fi. Supporters kanong kumni first off ngalaban ng kumni Chris Buon ni kajing support jong pi nadu bangasdang kamtam nila itiki legend gibla dan nadu kapor bangadang susdang belum melato mutomat hadu menta ti but kani ka ba ngali kumni ru kumbalong unong ruai budan kam yaki jing yaki nong sngap bakin sngap ki jing ruai jungu tengar ngadon kam ki nong page ban page video ki jonga ti kamtam ni tik bejuan ban comment maman kapor bejuan ban DM bejuan ban ai jing kerja ni bobon ki liang kumisibon ti tangkoi ngasuka panong kolong ba ya kanu benta jong ka jingim hak jingim brio habang ye kendu ya ki jinge nani kendu itik jingi syam baper ha jingim kamde ki jingkut jongi lani kamde ki jingkut makata jinge kalong jingkut tinre kade bet ki jing prang ipi kade bet ki jing penplelat ipi bepin yu i kalat pini kabu ka bakam per bakam pla let's say shahmat jong kata ti man kapor bakawan ke jing tunjuk man kapor bakawan ke jing shitom kan ma bai bakadon bai ke er ke shalendet jong ka kumboong ka dialogue jong ka Mountain Dew dar ke आगे जीत है ti something kum kita kiba let's say kiba ngalapan kentu ipi bapin namdei bandu mensim pada badon ki jing kan mau ban kermen ni kay kabanan sa silang namar it's always a sunny place beyond the trials and the tribulation. Thank you so much bakun. Thank you, Berpelawan thank you, sini Bani. pelak ikut Thank you so much, Bani. La jan kadoi beje. Kan ta. Naruat kan. Mereka so ngalabam siya manon sini ngalabam sa kan biang. Thank you so much Banil nomor ba ngalakwa ba ban wala ni ka jaka ngalakwa ba ban ngalai ki show paper na kani ka studio na ngamte ba kani studio klale kanong tuli teman ring lai ni gisu jong pi te lai jong wan phang lai jong background door te kini de ki no ki de ki show ki ba ngai ki ba pen ketik ba ban man kwa ban dan beta ban yi ru ki set up ba thamai jing wan shan but taga team jong pi bro so thank you so much dan bang ki bok rewang du pi ka kam jong pi kham tam ki kam te please bon Thank you so much. yes Tengin apa sebut jong ni show. Boleh sebun bakut. Be pelawan be pelak ekspor jong pi. Tengin la miet la kadoi beje la itkan rai ngabat pi ta. Samtiaru La samtiaru la kadoi beje. kata flu la kendit arsin nasi Sana pupa dai. Okay to. Thank you so much kin sekenduk pada kau ke show. Bye bye. Good night. Techa. Stay bindas untuk tunggu